Ndagusuhuje wewe ukurikiye La Voix du Grand Kivu. Mwese aho muherereye abadukurikiye abari ku migabane itandukanye y'isi, abari muri Amerika, abari Burayi, abari muri Afrika n'ibindi bihugu bitandukanye tutabasha kurondora. Nkuko bisanzwe ni bya biganiro bya politike, ubusesenguze bwa politike cyangwa se by'amateka nizo volet zibiri dukunda gukoreramwo. Ariko iyo uyu munsi ku itariki 18 turaza gusesengura ibibazo bimaze imyaka 3 yenda ku 4 birimo bibera mu misozi miremire y'umurenge. Ni ibibazo muzi byateje amapfa menshi y'abantu, abandi barahunga, binyaga inka nyinshi, amatungo menshi andarapfa kubera inzara. Rero kuri uyu munsi turagira ngo turebere hamwe niki cyateye ibyo bintu. Ese hari uruhare rwacu rurimo? Ese hari ico twokora ngo bishire? Ndavuga twebwe abumva ururimi. Nizo ngingo turi buganireho kuri uyu munsi, tuyifashijwemo na abatumirwa muri kubona hano imbere yanyu batatu. Mpereye iburyo bwanje turi kumwe na Maître Claude Nkunda Munezero, akaba na n'umuhuza bikorwa principal w'aba nationaliste. Turaza kubigaruka nabyo mu kiganiro. Uri hagati hari Muyoboke Cedric, akaba umunyamategeko ndetse n'umusesenguzi mu bya politike. Hanyuma ibumoso bwanje hari Muyengeza Jean de Dieu, ni akabinara ribonye mu by'ubutegetsi bw'igihugu, akaba n'impuguke kandi mu byo kwegereza ubuyobozi abaturage. Abo nibo tugiye kuganira nabo nk'abagabo bazi ico kibazo cyane, bafite ibitekerezo bitandukanye kuri iyo ngingo. Reka dutangire duha Cedric ijambo. Cedric Muyoboke, nkuko mubizi iwacu ruguru cyangwa se muri ho plateau hamaze imyaka 3 irenga, ndagira ngo hari intambara. Nkuko nari mvuye kubivuga yangije byinshi, n'ubu ngubu niko bikimeze. Iyo ntambara mutekereza ko yaba iterwa niki? Urakoze Richard, reka mbanze ngushimire ku cyizere watugiriye kugira ngo ushobore kudutumira kugira ngo tubashe kuganira ku kibazo kigize iminsi kibera iri iwacu mu gihugu c'imisozi miremire ya Minembwe. Nituvuga Minembwe mwumve ko ari muri iriya ntambira yose igizwe n'amateritwari 3 ariyo Fizi, Mwenga na Uvira. Warubajije inkomoko ya kiriya kibazo kibera iwacu. Kiriya kibazo kibera iwacu ni kibazo kigoye cyane kugira ngo tubashe kugisobanura, abantu bacumva uburyo butandukanye, ndetse akaba n'abashobora kugoreka kubw'inyungu zabo cyangwa se kutamenya. Ariko nje kurwanje ruhande ndatekereza yuko iki kibazo tugomba kukirebera hano hafi. Iki kibazo nje ngiye kukireba twogihera mu bukoroni. Impamvu zizi mvururu ahantu hambere dushobora kuzihera ni mu bukoroni, igihe c'abakoroni, uburyo baje, uko bagiye bagabanya ibice bya kiriya gihugu, uko bagiye bashiraho ubuyobozi. Ibyo ngibyo ni impamvu ya mbere yateye y'inkomoko yaya macakubiri cyangwa se izi mvururu zibera iwacu. Nimvuga imvururu ubwo ngubwo wagira ngo ni imvururu zisanzwe. Izi ntambara zibera iwacu zigambiriye ibintu byinshi bitandukanye, ndetse bamwe dushobora kuvuga ngo harimo umugambi wo kutumara no kuturimbura, hakabamo ndetse n'umugambi wenda wo kuturimbura muri kiriya gihugu ngo batumaraho. Nimba mvuze ngo zihera kure cyane igihe c'abakoroni, mugiye musoma ibitabo bitandukanye, mukareba inzandiko zitandukanye, ababirigi cyangwa se abakoroni bamaze kugera hariya, hari uburyo bagiye batanga ubuyobozi, ugasanga bahaye ubuyobozi amoko amwe cyangwa se igice kimwe cy'abantu, hanyuma ugasanga abandi bantu barasa nabibagiranye. Aho ngaho ndatanga urugero, muzobisoma mu bitabo bitandukanye.
nk'amasheferi bagiye basiprima mubirebeye mu kintu mu cyemezo cy'uwitwa El Frank yemeje yuko ari amasheferi amwe yagiye avaho. Ayo masheferi yakuweho cyane cyane ndavuga muri kiriya Kibuvira hari sheferi zimwe zitirirwaga Abanyamurenge. Izo sheferi zavuyeho zomekwa muri sheferi y'Abapfureyo. Hari abagerageza kuvuga yuko ngo harimo sheferi ya Kayira, bakavuga sheferi ya Gahutu, ndetse njewe hari naho nasomye muri memoire ya Gasinzira aravuga ngo harimo na sheferi imwe yitirirwaga Ababembe yari hariya y'uwitwa Sumariri. Iyo ni impamvu ya mbere bitera abantu kumva ko hari ikibazo bamwe atari abanyiri gihugu ngo kubera kuko batagira ubutaka, kandi bakiyagizwa kuko amategeko abiteganya kuko ubutaka ari ubwa leta. Abantu bose muri Kongo bagira amasheferi. Impamvu ya kabiri twoyizana hafi igihe cya Murere. Iyo ukurikije amateka ya Murere, ukuntu Murere yabayeho, ukuntu byatangiye ukuntu byagiye biranda bigera muri province ya Kivu, nabyo ubona byarazanyemwo harimo umuzi w'ibi byose bitubaho. Murere amaze gushika muri kiriya yifatanyije nari y'amoko duturanye agizwe n'Ababembe, Abapfurero n'Abanyintu, bagenda birura kuri Murere. Noneho Murere yatangiye gutsindwa, igice kimwe c'Abanyamurenge cifatanyije na leta kugira ngo barwanye iyo Murere. Aho niho hakomoka bagiriye bahangana n'abari Abapfurero, bahangana n'abari Abanyamoko bose ari Abapfurero, Ababembe n'Abanyintu ndetse n'igice c'Abashindakeka. Aho ngaho haza dejaho mwumuzi mubi kugira ngo abantu habe inzangano kugeza ubu ngubu. Nono yindi mpamvu ya gatatu twovuga ni ubutegetsi bubi bw'igihugu. Habaye ubutegetsi bubi guhera igihe c'aba Mobutu, ugasanga igihugu ntigitegetswe, nta burere mbonera gihugu bubaho kugira ngo abaturage bigishwe bahanwe nibakora amakosa, ugasanga nta presence ya leta ihari. Izo nizo mpamvu nyamukuru z'inkomoko z'ikibazo cy'iwacu. Nimba ubu ngubu byarahereye mu dufata ngo byatangiriye mu 2017 igihe za Gatanga zashaga, igihe za Bijombo zisenyutse, ugakomeza n'iriya ntambikira yose y'indondogeza za Karumyo ugera mu Mikarati na za Minembwe ushika mu Minembwe. Aho ngaho si ikibazo gihera, nuko ngo ikibazo gihera aho narimbabwiye, kandi impamvu nizo ngizo. Muri makeya harimo impamvu z'abakoloni, harimo impamvu z'intambara ya Murere, hakaba n'impamvu y'ubutegetsi bw'igihugu budafatika cyangwa se butaremye kugira ngo bwigishe abaturage uburere mbonera gihugu. Ngiyi impamvu ya mbere, ngizi impamvu jewe mbona kuko ariyo nkomoko y'ibibazo biberi wacu muri makeya. Maître Cédric arakoze cyane umusesenguzi. Uvuze impamvu zitandukanye, yahereye kure cyane ku bakorone mwabyumvise. Ariko ikibazo gihari uyu munsi, harabavuga bati ikibazo gihari ntabwo ari ya mayimayi twahoze turwana. Uko nagiye kure cyane, turimo turarwana n'izindi imbaraga ziva hanze y'igihugu. Abandi bati no, ati uruhare rwacu twebwe Abanyamurenge hari ururimo. Hari ababivuga bati hari bamwe bafatikanye n'abamayimayi kugira ngo ico kintu uragitekereza biki Maître Nkunda Munezero? Murakoze cyane. Nanjye ndumva nabanza kubishimira wawe wagize initiative yo kudutumira kugira ngo tuganire ku bibazo by'iwacu, ibibazo bikomeye cyane kandi bitugejeje kure. Bigomba gushakirwa ibisubizo byanze bikunze, kubera kuko titugomba kuguma muri leta byanze bikunze. Twumva kuko hari umusanzu wenda travers iki kiganiro dushobora gutanga ubitekerezo. Nkumva rero nagushimira. Icya kabiri, ndumva ntanga pole ku bantu bari ruguru bagize iminsi bahuye na bibazo n'ubu ngubu babirimo. Mu by'ukuri nubwo nyine abantu bataba bariyo bazavuga ngo ntibara umukuru nk'uwaribonye ko wariraye nako birumvikana kuko abariyo nibo basibisa consequences directes, ariko natwe zimwe ziri direct n'izindi ziri indirect, twifatanyije nabo rwose muri ako kababaro kandi tutanze pole. Turavuga ngo nta joro ridaca nibizageraho bizarangira. Rero ikibazo mbajije cyo kuvuga ngo baravuga ngo hari abantu, hari groupe zimwe ziva hanze
ziyaje guteza ibibazo hariya ndetse ngese uruhare rw'abanyamurenge niba hari ururimo kuko ngo harabivuga ati harabifatanya n'abamayimayi nibyo biza bivugwa biza byumvikana ariko bikavugwa n'abantu badafite adresse n'ibintu byo muri WhatsApp ariko wenda ndaza kubigarukaho nyuma nje mba mbona kuri icyo point we ni ibintu bavuga bisa n'ibintu za motif na manipulation politique y'abanyapolitike ariko ku rwego rwo kuvuga ngo hari umunyamurenge ufatanyije na mayimayi aho ngaho sinzi ntabihamya bifitemo ababivuga kenshi bafite inyungu za politike kandi bivugwa n'abanyamurenge bamwe bashaka kubyegeka ku bandi banyamurenge kubera impamvu zo kudahuza umurongo wa politike icyo ngicyo ndumva ari ikintu kitagomba no guhabwa n'agaciro ahubwo ni ukugikurikirana neza muri cause wavuze mu mpamvu wabaje mugenzi wanje yavuze les causes numva njewe ko zaba considérer nka cause lointaine ariko cause ziri proche cyangwa se récente za imbarutso y'intambara za wenda kuko mbere ya 2017 kuko bivuze byo zose nubwo habaho ukuntu tutaza tubana neza rimwe na rimwe nk'amoko ya ruguru ariko hari ukuntu abantu bazagira habaho umutekano abantu bakagenda bagakora bagahinga abantu bakaguma mu mihana yabo ivyo ngivyo tubifata nk'umutekano wari uriho iyi minsi yo imbere ya kiriya gihe cha 2017 alors no kuvuga ngo nje numva kugira ngo dufashe kuzana umuti kwa porta wenda solution nuko twaanaliza kuri ayo ma cause récente yabaye nk'imbarutso z'ibibazo ari nayo wenda warukozeho atabantu bamwe bava ko hari abantu bavuye hanze nibyo tuzi kuko hariyo imitwe yavuye hanze nka za Red Tabara yavuye hanze y'igihugu za Forebu za FNL iyo ni imitwe y'abanyamahanga ariko hakaba n'imitwe iri hariya y'abakongomani iva mu moko atandukanye uciye mu ijambo Maître Claude ese iyo mitwe uvuze Red Tabara nizo zindi Forebu FNL nico nabajije iza hari uruhare rwacu rimwe mu kuza kwayo simbi uruhare rwacu sinduzi uruhare rw'umunyamurenge mu kuzana imitwe yo mu mahanga hariya sinduzi wenda iyo ni mpamvu yo gushakisha ariko izisa nkaho ari yabo ijanye na strategie politique cyangwa se y'intambara urebye ni abantu baba opoza mu Burundi ubona ko ninka ahantu bahisemo impamvu strategique zabo z'intambara ariko babanza gukoze dega hariya bitewe n'impamvu nakwita ko ari kugira ngo babone tere neza babanze bavurenge abo basanze hariya moko yasanze hariya kandi bashaka kugira ngo bigende neza bazabireisire bacamo amoko atuye hariya barayaryanisha kuko mbere yarabanye nubwo igesha murere habaye intambara zageze aho zirarangira kandi abantu barabana noneho uko kubana kwari gufasha intera nzima wenda ndende nziza niko baje barasenya kuko baraje biyunga n'amagroupe armé amwe ari loko bityo icyo kintu bakata ikintu cy'ubusabane hagati y'abanyamurenge n'andi moko kandi noneho barwana bihisha inyuma yabo abantu bagashaka kubona cyane bariya bagaragara kuko en certain moment ibo bagezaho basa nabahaye n'abataye bagaragara Red Tabara ibikorwa byabo nubwo ejo bundi bateye kuri Gongwa niko twumvise ariko mu bitero zo mu Minembwe no za Kamombo na za Mibunda byabaye mbere ariyo ariko bigeraho basa nkaho bacecetse ariko ba mayimayi barakomeza ariko bakomereza muri bo bigezaho rero haziragamo noneho n'andi magroupe noneho yacu y'abanyamurenge nayo ari hariya nayo na magroupe ageraho akatake abandi ugasanga rero ico kintu cyo gusubiranamo cyazanywe n'abariya bavuye hanze kuko ganti cyari gihari imbere alors nkumva rero izo cause zo kuza ko amariya magroupe yo hanze ni cause nje mbona kuko ari cause nini cyane mu guteza ikibazo cya hariya kuko baje gushomboroza wenda baje nyine no kuguma gusenya umubano usanzwe wenda uri fragile
ariko sino navuga ngo ni fragile kuko byari bigezaho rwose imyaka yarashize imyaka myinshi abantu bazashorera inka bakagenda bakaja kugurisha bakaja kure bakaja Kindu niyo abanyamurenge benshi bari badandaza bari basigaye bibera ariko inka zisuhura zikagera kure za Kirisi n'ahandi mu Rurenge ndetse baza bavuga neza ko muri iyi myaka ari bwo abantu boroye inka cyane ndavuga imyaka ibanziriza intambara bari baroroye bageraga kure ndetse baje ni Kalemi uwo mubano wari uhari ariko warasenyutse kandi sintekereza ko Red Tabara nayo magrupe yandi baje kubisenya bitwaza ayo masheferi yake uretse ko mu gukonvaincre ba mayimayi biragaragara ko byo bikoresha kugira ngo batuoppose ndumva ruko nabangishubije muri makeya Maître Claude uravuze uti ba mayimayi baza hariya hari imitwe yindi bahasanze yacu arabavuga bariyo bati twe nta mitwe dufite icyo dufite turicaye iwacu umuntu araje araguteye nimba guteye icyo ufite urirwana uramukubita inkoni uramukubita icyo ufite cyose wowe uyisama groupe harandi twaba tuza ariyo icyo ni icambere ndakubaza ikindi kibazo cya kabiri kivuga ngo uri umuhuza bikorwa cyangwa se coordinateur principal mu ba nationaliste ese ba nationaliste ni muri ibi ngibi position yanyu ikunda kugaragara musa n'abatumva kimwe n'abandi bantu benshi batandukanye position yatwirwaneho icya kabiri muyita umutwe kandi bizi ko arabasivile bahatuye ba nationaliste ni kimutekereza kuri ico kintu bizwi ko abasivile nta basirikare uzibo batuye muri yo twirwaneho barahari kandi wende ico ndakigaruka wambaje kibazo bibiri icyo ba nationaliste warukindi warubanjije ngo kivuga ku mitwe iri ya mitwe uvuga ngo iri hariya yacu wise yacu kugira ko atari imitwe umutwe wa Gumino umutwe witwara gisirikare Gumino n'umutwe wa gisirikare twirwaneho njewe nemera ko twirwaneho isa nkaho irimo zibiri umwe nitwa ko umutwe wa gisirikare urumva n'umutwe w'abaturage kuko deja niba hariho abasirikare bavuye muri leta bakajayo bakorganiza abantu bakarema amabatayo bakagira iki ubundi umutwe witwara gisirikare bagiye kuba twirwaneho bibaye twirwaneho ni concept igaragaza ikintu cya auto defense ikintu twemera kabara nimba wenda abantu ndabizi ko bashaka kumva nationaliste bari bivuga hiki abana bivuze twemera twirwanaho turabyemera hari barumuna banje hariho ba data hariho ba muyomba hariho bande sinemera kuko bagomba kwanga kwirwanaho ngo baze bateme abakoresha icyo kintu kuko kirakoreshwa cyane mu bwoko bwacu ngubu abantu barenze ibintu by'ukuri bakirengagiza wenda uko ibintu biteye kubera impamvu za politike bagashaka kubera gushaka kumvisa ariko n'abanyapolitike babikora kandi bo mu bwoko bw'abanyamurenge ataba nationaliste bo ntibemera kwirwanaho sibyo wenda mboneho umwanya wo kubitangaza mbe clair kuri icyo kintu twemera kwirwanaho ariko kwirwanaho gute kwirwanaho muri forma toujours y'ubusivili ibyo byabayeho sibwo bwa mbere dufite experience kuri iyo sujet kuri iyo question yo kwirwanaho d'ailleurs tufitemo experience ndende ukurikije ibyo bibazo byabanje nige cyamurere icyabikishije abagiriye wenda je mbageranya na twirwanaho c'est la suite wenda n'amazina gusa ariko ni kimwe alors ibyo badatabara birwanye n'abasogokuru n'abasogokuruza kandi ubwo ni uburyo buri legitime défense no mu mategeko iremewe alors ariko kandi ico nico kigomba gukorwa n'uburyo bwo kubikora butandukanye n'uburyo bumwe bwo gukora harimo abasirikare ahubwo abasirikare kujamo bakaja muri twirwaneho nukuyimara rezo zayo zo kubaho nukuyimara impamvu zayo ziri legitime voilà kuko l'autodéfense iba yemerwa bayita donc igifite legitime défense iyo legitimité nukuba ni kintu kiyemera
kiyemeza ariko dès lors que habayemo abasirikare bavuye muri leta bavuyemo atari kuvuga ngo leta yabatumye bakavamo bagumutse kuri leta bakajayo kuvuga bamara bakavuga ngo twebwe turi twirwaneho tibishoboka twebwe dushobora kubyemera gutyo kubera impamvu runaka ariko ico gihe tuba twadusenya rezo zo kuvuga ngo twirwaneho nyakwirwanaho kuko bagiriye birwanyeho arabagiriye ntabwo abasirikare bagiye reka ndangiza aho ngaho ntabwo abasirikare bagiye ngo bivange mu bagiriye tibishoboka kuko ico gihe muhita muhindura bare abaturage umutwe wa gisirikare kandi mukaba mubatakarije imbaraga zabo zo kwirwanaho ico kintu iyo tukivuga dushaka kugira ngo twerekane ko ibyo bagenzi bacu bamwe bakora muri politiki atari byo kandi ibyo ngibyo zo kuvuga ngo bumve kuko umusirikare agomba kugenda agasanga abaturage akaborganiza akarwa ntekereza ko harimo abanyapolitiki gute kandi twirwaneho uvuze ko arabasigira bari ruguru ye umusirikare agacika ariko se no gucika niba yarabonye iwabo bari gupfa aho batinje sino byihangana ese uzi ko wenda je nawe tunengo kuba tutaragiye ngo tumushigikire abahari barumuna bawe n'ababyeyi bacu none turamugaya ko yagiye akaja gutabara gufatira abasivile ico ni kimwe abo banyapolitiki kuvuga umazwa ko twirwaneho araba barumuna bacu bari ruguru n'abakuru bacu twirwaneho mu mutwe ufite abanyapolitiki babuyoboye bo kwi umusirikare acitse kubera gutabara afite sentiment kizo nanje afite nk'umusivili n'uburenganzira bwe kandi ariko agomba kubikora nk'umusirikare tivange n'abasivili kandi birashoboka iwe n'umusirikare agomba kubikora gisirikare niba ari mu mutwe wa gisirikare nyine akabikora gisirikare ahangaha ntabwo turi guta sinumva ko dushaka kuvuga ngo ese uwagiye yagiye afite rezo cyangwa yagiye adafite rezo ibyo ni ibintu bitandukanye ushobora kugenda ufite rezo ariko washika kuri tere strategy zo gukora ibintu ugomba kuzitenaho konti kugira ngo ukore ibintu uko wagiye ubikore neza uko wagiye nyine ugaragaza iryo shaka ubikore nk'umusirikare ariko nubivanga n'abasivili kandi abasivili baba bashaka ngo babikore nk'abasivili kuko bahabirwanaho icyo gihe erega tugomba gukora ibintu tuzi ko bihabirebwa n'abandi bantu ntabwo twoguma kuvugira abantu ngo ni auto defense ngo harimo legitimité kandi harimo abasirikare kera tuba twatubiyeze iriya démarche yo kwirwanaho uko zo bimeze kose ni abo bamwose mu gihe bakihabarwana barengera bene wacu niyo haza mu banyamuko cyangwa n'abahandi voilà bakiza gutabara bene wanyu kuko mu bikundane mu kabigaya titugaya gutabarwa kuko ubwacu twe uravuga ko mugaya abasirikare bagiye kwimana abasivili voilà titugaya ko n'abasirikare batabara niba ari umusirikare ushaka gutabara eske icyo gihe atabara nk'umusirikare wa leta cyangwa atabaye abadeja ba rebelle kuri leta kandi ibyo bifite consequence ku baturage kuko ntagiyega leta ihayimubona neza kandi gatura aba leta abaturage n'aba leta n'aba bantu bashaka gutabarwa n'aba leta ko baranatabariza na leta rero kuvuga ngo ubihuze ubifatire hamwe bibe igicucume tiwo kwibwira kuko bitareka kugira ingaruka runaka rero twebwe tukavuga tuti gutabara nagume abagiye gutabara harimo abasirikare benshi kugeza ubu ngubu wenda singomba kubavuga mu mazina ariko nibabe abasirikare bakora ibyabo babe abantu bavuye mu gisirikare bavuga ngo banakore n'amadeclaration baba bayakora cyangwa ibikorwa bya gisirikare ariko abaturage bareke kwangiza ibikorwa byabo byo kwirinda cyangwa se byo gukora auto defense kuko icyo gihe biza compliquer situation ibe mbi kurushaho ndaza kugarukaho Maître Claude mvubaza akabazo kwembere ko nja kuri Jean de Dieu abanationaliste mukora bivuze mu declaration y'umeje cyane ntuze kumva mwiyataka cyane ku RCD est-ce que d'abord muri parti politique namwe muri shira hamwe muri saba les nationalistes banyamulenge patriote banyamulenge mungarukiye aho ngaho gusa ubwo muvuze ko hari abandi abanyamulenge batameze uko ngo cyo ni kimwe cyakari
kubera iki declaration izo maze kora ubaze bike kugira ngo ngende gusubiza ndeke kubizibagirwa kuko nari mvuze gusubira ibintu les nationalistes patriotes abanyamulenge ni shaka cyangwa ni association cyo kimwe icakabiri iyo muvuze gutyo ntabwo mwamwemeza ko hari abandi banyamurenge batari abapatriote icyo ni iki icyagatatu kubera iki declaration zanyu zikunda zose zonabonye jewe zose musa n'abari guhangana na RCD parce que zonabashe kubona zisinyeho na Kamanzi Kibibi president wanyu nawe umwungirije donc musinya izo nabonye zose zivuga mu RCD ni iki mupfana muri kose zanyu ya murakoze cyane bon ama question ni menshi niyo mpamvu wenda ndi gutinda mbere ubajije abanationaliste niba ari ishyaka cyangwa niba atari ni igiki ntabwo ari ishyaka ça c'est une précision ni association icyo ni kimwe icya kabiri ntabwo ari iryo shyaka ryitwa ngo nationaliste patriote banyamulenge ryitwa collectif des Congolais nationalistes patriotes ririmo amoko menshi atandukanye donc twebwe abanyamulenge mu bibazo bitureba nk'abanyamulenge wenda nubwo babireba igihugu cyose ariko iyo mu kababaro kacu iyo dushaka kubikondane tukabikora nk'abanyamulenge dutekereza ko ari uburyo bwiza bwo kumvikanisha ijwi ryacu bigatuma dukora ama declaration yose uzayarebe wenda wavuze ko yafite azavuga ngo nous banyamulenge membre du collectif urumva collectif nationaliste patriote nationaliste ntabwo wavuga ngo ni ikintu iryo zina umunyamurenge ntiriri muri appellation riza rigaragara iyo tugiye kudeklara twiyadetashe ku bandi twavuga ikintu concerna reka tukirevandike gutya nk'abanyamurenge ibyo biratandukanye kandi abantu icyo kintu baza bacibazaho cyane ariko ntekereza ko c'est aujourd'hui l'occasion yo gutanga izo éclaircissement ntabwo turi bisubiyemo ntabwo iyo association yitwa nationaliste banyamulenge nationaliste patriote non ni collectif des Congolais nationalistes patriotes igihe dugiye gukora déclaration tukavuga ati nous membres du collectif c'est très différent ni ibintu bitandukanye iyo ngiyo icyo ngicyo ni clair abantu baze bareka kubivanga RCD kwiyatakaho ntabwo tuyatakaho ni parti politique turi association dushobora kunenga ibikorwa byayo tukabyiyatakaho ibikorwa ntabwo twiyataka kandi ibyo ngibyo kimwe no kwiyataka ku bandi ndabandi muzo nabonye ntabane nyumva muri ataka twiyatatse ku personnalité benshi bakoze ama déclaration twumvise tutemeye arimo babitakwira twakoze déclaration wenda wo irengagiza abantu kuko muri iki gihe hari ikintu wenda nshaka gusobanura aho ngaho ikibazo cy'iwacu ni ikibazo gikomeye cyane kirimo les enjeux politiques nyinshi abantu bo muri RCD iyo tuvuze ikintu tunenga wenda icyo twestima ko bakoze kandi ibyo c'est légitime muri politique ntabwo ari ukubiyata bagomba kumva ko twiyatatse kuri icyo kintu cy'igitekerezo cyangwa se cy'igikorwa ariko manipulation iri muri communauté yacu twe twestima ko ikorwa na RCD nuko ibo abantu bumva kuko ngo tuyatatse ngo kuba personnalité runaka b'abanyamurenge bari muri RCD c'est qui est faux kubera ko ntazina tuvuga ikindi bakagera naho bavuga ngo twiyatatse ku bwoko bwose kaho kidi RCD ari synonyme yuko ari y'umunyamurenge hari ama déclaration menshi nakurikiye ya honorable maître Moise Nyarugabo agaragaza ukuntu n'abazatangazwa n'ukuntu abantu bita bafata RCD bakayivanga n'abanyamurenge yaravyiyamirije n'ama video azaserikira aravuga ati no hari abantu twabanye muri RCD babayemo barunaka bagize gutya abo bose ntimuzamuvuga twebwe kandi RCD ni icyama rero
icyo kintu ukagabona ko derrière icyo kintu ni campagne ya diabolisation ikorwa kubera iki? Kubera kuko tudahuje umurongo na lecture y'ikibazo kiri iwacu b'abanyamurenge. Et pour twebwe ko turadefanda inyungu z'umunyamurenge, niba nabo bumva kuko badefanda inyungu z'umunyamurenge niko nabo bavuga. Abajije nabajija ibikorwa na analyse yo kureba situation politique uko imeze, ariko kuvuga ngo uvuze RCD, ariko bakavuga ngo wavuze ngo kuri n'abanyamurenge bavuze ngo kubera kuko ngo abanyamurenge ngo nibo bayobozi bayo, siko biba bimeze. Iyo muvuga reka ngaruka kuri akunga konsoza, hari video wenda mwarayibonye namwe ya president wanyu avuga ngo RCD yabivuze mwiringara, nguvuze RCD muri este ngo uvuze ngo ndoki umurozi, ngo iyo ufashe ngo iyo usanze inzoka yari yapfuye cyangwa irwaye ngo ukayivura hanyuma donc ngo ayisubiza ndasimbutse ngiye kure, ngo ayisubiza muri guverinoma kenshi. Ubwo aho ngaho yavugaga abandi, yavuze ko RCD inzoka yari yararwaye ni kimwe gusa. Ko ndakubwira ko hari abavuga ko mwebwe mwiyataka kuri RCD ariko ari abantu runaka mushaka kuvuga, kubera ko yazavuga ngo RCD yararapfuye yarashize, ati nta n'imyanya yari kibona, ati uwo muntu arayifata atayishira mu maguverinoma menshi. Ubwo mwashakaga kuvuga abandi yagiye aha muri guverinoma kenshi gakurikirana. Bo icyo kiganiro wenda cha Kamanzi Kibibi ashobora wenda kuvuga niwe wovuga uko yabivuze neza na context yabivuzemo, ariko icyo ushaka kuvuga aho ngaho kuvuga ngo ibyo ngibyo mu byangiriki, ndavuga wenda batabyemera kuvuga ngo nimba umuntu yatatse kuri RCD abantu babyangiriki kandi RCD atari umunyamurenge, niba ibyo ngibyo babyanga kuki batanga niba bayistima ko ukuriye institution deja n'ubwoko bwiwe buba buri synonyme y'iyo institution, ni kuvuga ngo hagombye kuboneka nabiyataka kubiyataka kwa nationaliste. Uzi diabolisation b'abanyamurenge benshi ntabwo ari bose ku kintu cy'aba nationaliste, ngo ni nk'ibyo bavuze ngo bakorana na mayimayi, hari bazabivuga gutyo, bazabivuga kuri ma groupe, ariko ibyo bintu ni ibintu bikorwa na RCD kuko nta bintu zo kwikora, kuko ama divergence politique turayagirana, c'est clair. Ibyo ntibigomba guhishwa nabo ntibagomba kubihisha. Nawe wenda urabizi ibyo, wenda uzoshaka aba muri RCD sinzi niba abagabo baba muri RCD wibabaza, ariko niba atari bobona abandi. Icyo gihe no kuvuga ngo twebwe ibyo dukora nk'abanyamurenge, ukuvuga ngo abanationaliste bisobanuye abanyamurenge, niba icyo dukora abanyamurenge bashobora kumva kuko ari icyacu nk'abanationaliste, nicyo kimwe nuko icyo RCD ikora kigomba gufatwa nka RCD apana abanyamurenge, kuko byaba ari ukukora contradiction. Iyo uvuze ngo nimba unyiyama ukiyabuye umunyamurenge uri mu banationaliste cyangwa se muri association yacu, ngo yavuze ngo abavugiye ngo ntakaza akoresha ririya zina tuzkoreka kurikoresha kandi ari ryacu, izina ntabwo ari ku nyungu zacu, ni ku nyungu z'umunyamurenge. Niyo politike twumva kuko igomba gukomera umunyamurenge, kwanga kuvanga ibintu bimwe bitumva kuko bitagomba kuvangwa. Aho ngaho tukumva ko ari politike ikamira umunyamurenge, ntabwo irankamira gutenje nyine k'umunyamurenge ngure k'umunyamurenge wundi. Rero ikintu cyo kuvuga ngo kwiyataka kuri RCD biragoye. Niba wiyatatse ko kuri uvuze katolike utawumva ko wenda abapretre bakumva wabavuzemo kubera ko aribo bayikuriye, ni ibintu biri udashobora kudissocier facilement. Rero ni ibintu bagomba kuza batandukanye. Abaza bumva kuko RCD ari abantu tuba tuvuze b'abanyamurenge cyangwa tuba tuvuze abanyamurenge, ni abantu dutekereza ko ari abamilitant ba RCD baba bashaka ahubwo kugira ngo bacecekeshe andi majwi azamuka muri opinion différente niyo RCD ishaka. Ubu ngubu hariho ibintu byo kusara basensibiliza abantu kumva kuko ifokiye inigere ibyo ngibyo ntitubyemera twebwe, nibyo twanga, nibyo tubona kuko ari ukutumarisha, nibyo tubona kuko bizatujana mu kibazo gikomeye. Urumva? Kandi ibyo bikorwa mu mamitualite hose, ibyo ntibikorwa n'abantu, bikorwa na RCD.
niba badakora declaration ngo bavuga ngo dukoze iki ariko barabikora bagakoresha inama zikamenyekana turabanyamurenge turaziranye ivyo bintu rero reka ndangize aho ngaho wabuze uti RCD sabanyamurenge none kora banza kuraga kwa mitualite ngo bagakoresha inama no babikora oui none kora ngombwa abanyamurenge biratandukanye babanje kuba wakana ko tarabanyamurenge bamuvuga none kuragaruka izo contradiction no ni wowe ushaka gukora contradiction noneho reka ndangize reka shite yafashe umwanya munini ariko reka shite tubashe kugira ngo abantu bose bavuge dore ko burira kugira ngo tugire bref en fait reka ndangize shite kuri aka kantu iyo umuntu acikije ijambo abantu bagira ngo wenda nanewe kurisubiza cyangwa se yabuze ibitekerezo biterwa d'abord n'amakesi wabajije niyo mpamvu yabaye menshi fo kuyasubiza kuyasiga suspense ça préjudicie ntabwo mbivanze icyo nasobanuye ngo iyo tuvuze RCD ntituba tuvuze umunyamurenge kuko RCD ni parti politique kimwe nuko dukoze declaration ka banyamurenge baba nationaliste bari muri collectif de Congolais patriotes nationalistes k'abanyamurenge barimo ntitwangaje abanyamurenge bose ariko byakozwe n'abanyamurenge un groupe y'abanyamurenge izina muza murisangira rya sogokuru wanyu muri benshi ariko arikoresha ari byiwe akaba identifier tant que tel tiba bisobanuye ko ryakozwe n'igisekuruza cyose izina nimba turisangiye ni gute abantu bashaka kutubuza kurikoresha kandi tumva kuko abandi bakore basansibiza abanyamurenge mu nzira idakwiriye tugomba kubagarura mu nzira twumva kuko ariyo nzira igomba gukomera ubwoko Setere Claude rakoze cyane turakugarukaho nyuma Jean de Dieu Muyengeza turimo turaganira ku bibazo biri iwacu wakurikiranye ko bagenzi bawe bavuze niki wewe utekereza ko Cedric yavuze impamvu za kera cyangwa se cause lointaine Maître Claude agerageza kuvuga ko kuzoba byala déclencher intambara y'ubungu biriho imaze hafi imyaka 3 wowe ni kutekereza ko icoba cyarabaye impamvu y'iyi ntambara murakoze cyane sinsubira mu magambo menshi bagenzi banje bagushimiye nanjye ndagushimiye kuba wadutumiye kugira ngo tubashe kuganira ku bibazo bibera hari iwacu ndetse n'ibitera kira kibazo cy'iwacu abagenzi banje babivuzeho njye mbifatamwo ibice bibiri ko Cedric na mugenzi wanje na Claude yabigarutseho ni bijyanye n'ibibazo by'igihe kirekire ndetse n'ibibazo by'ubunyene vuba ibibazo by'igihe kirekire ko Cedric yabivuze ngiye cy'ubukoroni ko bagiye batanga ubuyobozi ku rwego rw'amoko yaratuye muri kara gace ane ntiyagenda abona ubwo buyobozi ndetse bamwe bagenda bamburwa bwa buyobozi bagiye bahabwa hakukorwa za fusion z'amasheferi n'ibindi yendi ibyo ngibyo byaje kuza gutera ko abantu baza kwira umwiryanye cya kabiri ni so de cause récente z'ejo bundi z'ibituri kubusibisa uyu munsi sinsubira mu mateka y'ibyo bavuze n'ibyo ngibyo ariko muri ibyo byose ikibura impamvu hahora intambara hari iwacu muri kara gace k'imisozi miremire nico twita absence de l'autorité de l'État nyuma yuko abakoroni bahageze bagacamwa amasheferi uko babishaka amateritwari uko babishaka nyuma yaho aho bagendeye bagiye tubonye independence ubwigenge hagbayeho intambara zabayemwo zatumye amoko atuye muri ya misozi miremire asubiranamwe ariko ko bamwe batanze abandi ariko kubera ko hari haje rebellion ya rebellion kugira ngo bayirwanye abanyamurenge yaje muri periode ya Murere murabizi mwese abantu bose barayitabiriye abari bariyo barayitabiriye ariko nyuma yaho biza guhinduka abanyamurenge baza gufatanya na leta kubera ko ibyabo byatangiye kuribwa n'abariya ba Mureriste ari utwo ba Murere cyangwa se ba Mayimayi b'ubunyine bifatije nabo batsinda Mayimayi muri uko kubatsinda nico gihe leta yahisibura ndiko ndanye mbifata kubera ko nyuma y'intambara nyuma y'imvururu nyuma yo gupfusha abantu benshi nyuma yo kunyagwa ibintu byinshi nyuma abantu kwangazwa leta nisaba gusa kongera gutuza abantu hamwe ikabashira ku murongo icyerekezo cya leta ikaba kimwe atari kuvuga buriya biwacu ngo tuvuga ngo habaye amahoro buriya ni manezi turindira muri misozi nubwo twageze igihe abantu bagasuhura bakaja kugurisha inka magasana ko hari amahoro ariko bya bindi byabaye kuko twarwanye kandi dufatanyije bamwe bari muri leta abandi bari muri rebellion ntago mitima byashize wari wakurira inka yawe yazava mu kibira kagaruka
mugasaba mugaturana atari uko mwiyunze nta na leta yabishizemo uruhare. Ya absence ya autorité de l'État et occasionna beaucoup de bêtises zibera hariya iwacu. Iyo absence rero nabuye ko bivuze hariya absence yo kwegereza yo kubura kwa leta mu baturage ituma habaho bikorwa n'abantu bamwe na bamwe bitari byiza bitafite umurongo. Mfata nk'urugero kana gace k'iwacu abana abanyamategeko ufashe kurenga ku misozi y'Ubuvira hejuru hari uhagera inganje ntihaba habe n'urukiko na rumwe. No kuvuga ngo umuntu atari urukiko nta na police, no kuvuga ngo mu gihe ukoze ikosa ntabwo ahanwa na leta. Ni ya miryango isi kwicara hamwe yaba yisha umuntu yaba atisha umuntu ugasanga n'ibyo bagenda babikora bonyine. Absence de l'autorité de l'État nituma bira byose bihaba. Rero kuba byarahabaye uyu munsi hakabaho tugeze hara uyu munsi bien sûr bagendera bisobanuye hari imitwe yitwara gisirikare iri mu hariyo ndagenda nsubiza bimwe niba bagarukaho yitwara gisirikare imitwe y'abanyamahanga yageze hariya nta kindi ya profite ya mitwe yindi ihasanzwe ya mayimayi ihagize imyaka n'imyaka ikora inyagira gute iraprofita kugira ngo ifashe gufatira atere iraranforce niko kwica abanyamurenge batagira uko bagara barapfa. Hanyuma ibintu nabyo biranyaga urumva hafi y'abantu ibintu ntokwirwa bibara n'amazu baratwika abisha umuntu ntibava ngo barabarenga cyangwa ngo barabarenzo ya kanaka. Ibyo byose niko byagenze turebona uyu munsi niko bimeze. Rero imitwe yitwara gisirikare iri hariya yano moko yishize hamwe kugira ngo twangaze dukure hariya ni kibazo leta yagombye guhagurukira. Ibyo twadukora nk'abaturage babirwanaho ni kibazo leta yagombye kuba ifata mu kuboko kwayo ikagikora ufite ikosa akabara bihana. Bagenzi banje magarutse kubijyanye n'amagrupe ya armari hariya, groupe ya armari ziri hariya zitwara gisirikare muzi imitwe isanzwe iba hariya ya mayimayi ihahora buri gihe kandi yobowe n'abavuye mu gisirikare cya leta bayakutumba n'abandi barazwa abo ngabo baragize imisi bayobora imitwe hariya. Ariko abo ngabo refasha n'imitwe ivuye hanze baradusenyera kugeza abaturage nta mutwe w'abanyamurenge w'abagabo twirwaneho ihari baho ko barirwanaho birwanyeho kuva kera kuvuga icamurere kugeza n'ubu nyine birwana ko barirwanaho kuko ni metode basanzwe bakoresha kubera ko leta yabatereranye. Uyu munsi nimba habe twirwaneho n'abaturage ntabwo twirwaneho ari umutwe wa gisirikare n'abaturage. Umusirikare wavuye iyari akavuga ati papa na mama ko barapfa reka ngende akagenda nta basirikare nta mobilije si batayo yatwaye siko yatwaye akagenda nk'umu individu nta hange asanga abaturage bakose twirwaneho mu buryo leta ifasha umwanya wayo igasubira hagati hariya bira bintu byose bigira gute byokemuka yo rwana yo kwirukanira mitwe itwara gisirikare yakwereka gusubiza abaturage mu byabo ikaba icyo tubura hariya ni presence ya autorité de l'État nico cabaye niyo yabayemo faiblesse nini cyane kubera ko idahari abaturage bakora ibyo birwana kandi urebye imaze kwangirika hariya abanyamurenge abantu bamaze kuhapfira imitungo imaze kwangirikira imisozi yasigaye gutyo abantu bose bari hariya ni kibazo gikomeye. Gusa icyo nashaka kuvuga ko ako ngako kugira ngo hagomba kubaho ubuyobozi ngira ngo mubona iyo ufashe murebye n'ibihugu urebe kuva intambara ibaye hari iwacu n'ubu nyine uzarebe assistance ya leta ibaye hari yagira ngo si tiyorenga ngira ngo sinzi ko bavuga ngo hari nimwe habaye kuba ngo igende ifate bari abantu yajane nubwo bahunze ibashira ibiryo ibatuze hamwe yirukane abafite intwaro kugira ngo yongere basubize mu byabo ni kibazo. Iyo niyo yabuze leta niyo yabuze hari ahantu ariko umunsi yuhaguruka kira kibazo cokemuka kandi izera ko abaturage bose bari hariya nta muturage n'umurwanya leta ahubwo baragwanya imitwe yitwaje gisirikare ibarwanya ngira ngo ni naco wari watubarije ngo so ibera hari iwacu. Wumvise muzo Maître Nkunda yavuze haraho yavuze ngo yabivuze ariko ari n'abandi babivuga ngo abo basirikare bavuze bagiye kwirwanaho ese ubu n'abasivile cyangwa n'umutwe hari undi mutwe bagize ndetse numvise niba ntibeshe ko Maître Claude yoba yavuze ko ngo ari umutwe ndetse ufite abanyapolitiki bawushigikiye ibyo bora bivuga wiki ibyo ngibyo ntekereza ko ari hano n'ubyivugiye ntekereza ko abaturage ko barirwanaho umusirikare wacitse
akananirwa kwihanganira kubona se na nyina apfa akagenda, nta handi yari kuja, nta na wundi mwobo yari kujamo, nta n'ahandi yari kuja kuko niwe yari atabaye, niwe yasanze niwe bari kumwe. Ibivugwa ngo hari abanyapolitiki babiri inyuma bikurikira, niwe ushobora gusobanura abanyapolitiki, ariko nzi ko manipulation y'abantu ejo bavuga hano hanze, nzi ko ari abaturage birwanaho, kandi sinzi ko ari abanyapolitiki bari inyuma ya twirwanaho. Twirwanaho ni umutwe w'abaturage, ntabwo ari umutwe witwara gisirikare, ni abaturage birwanaho, birirwa iwabo. Iyo hari amahoro nk'ubu ngubu bageze kabiri badatera, birirwa mu bishimbo, bahiko barahingira ibishimbo, baterwa bakirwanaho. Umujura yakwinjiranye mu nzu ndetse uranataka n'umuturanyi mwiza akagutabara, icyo ushobora kuba wakwitabaza uritabaza, ariko icyo ukora cyo gihe urataka kugira ngo umuturanyi n'ubuyobozi bukiri hafi bugutabare. Ntabwo numva ko hari abayobozi bari inyuma ya biriya, ibyo byakwangaje bivuze cyangwa kabisobanura, ariko nzi ko ari abanyapolitiki bari inyuma twirwanaho, ko twirwanaho n'abaturage. Turaza kugaruka kuri Maître Claude nyuma tumubaza, ariko se mbonye Cedric arusaba ijambo ariko mu by'ukuri nagira ngo nkore reaction ku byo mugenzi wanje Claude yamaze kuvuga. Yavuze ngo hari imitwe iri hariya, ndetse avuga yuko hari n'imitwe y'abanyamurenge, atanga n'urugero rw'umutwe wa Gumino. Nje icyo navuga kuri ibyo ngibyo, mu by'ukuri nta mutwe w'abanyamurenge witwazwa intwaro uriho n'umwe. Icyo nico nokivuga, reka nisobanure. Reka duhere kuri Gumino yavuze. Gumino ntabwo ari umutwe wa gisirikare. Ugiye kureba neza, Gumino n'abasoda ba leta badizatinze, bakaba bagize imyaka 8 cyangwa se 9 bari muri procedure ya reintegration cyangwa se yo gusubira mu buzima bw'igisoda, kubera imbaraga za leta nkeya kwa kundi ikora ijenjeka. Nabivuze guhera kuri Mobutu ukagera ndetse kuri Kabila Muzehe, ukagera kuri Kabila uyu nguyu wavuyeho, ndetse ukagera n'ubu ngubu. Ibyo byose leta igenda igaragaza intege nkeya mu bintu byinshi. Aba ni abasoda ba leta, twese twatuzi ko baba mu Minembwe babana, cyangwa se yari kuri iriya ndondo yo hagati babana n'abasoda ba leta, nta nduri haba. Ni abasoda ba leta kandi bigeze kuzabonana n'inzego za leta. Nje sinumva ko ngo wari umutwe. Tugaruke ku kintu ca twirwaneho twese turemezanya ko ari abaturage, ngira ngo ico ndaho kigaruka. Mugaruka ku kintu cyo kuvuga ngo hari abasirikare bashobora kuba baragiye. Hariho abasirikare bice bibiri. Nk'umuntu wari waravuyemo akigendera, akabari mu Burundi gushakisha, akabari Uganda, akabari hehe gushagenda ashakisha ubuzima, akumva iwabo hatewe, akasubira imuhira gutabara. Sinumva ko uwo nguwo yafatwa ko ari umusirikare. N'umuntu wahoze ari umusirikare w'umusivile wagiye gutabara. Uwo nguwo ari mu ruhare rumwe no kwirwanaho. Noneho tugaruke ku basoda ba leta bashobora kuba baravuye muri leta bagacika bagatabara. Abo ngabo ntabwo nabo twabafata ko ari umutwe, n'abasoda bakoze defection. Kandi umusoda akoze defection ntakwiriye kubarwa ku bwoko. N'umusoda wa leta ntiyagiye inama ngo atumwe n'abantu nguko muvuga ngo hari abanyapolitiki babiri inyuma, ntiyagiye ibyo sanangaje que lui. Ibyo sanangaje que lui, nimba hari umusoda wagiye, niwe wagiye ku giti ciwe gutabara ibyo by'aba leta. Tugaruke ku kintu cy'abanationaliste. Iri jambo ry'abanationaliste ngira ngo Claude nigeze ukimubaza naje gutya bene kuduha tuganira, nimba yibuka simbizi. Iki kintu ni ikintu cyumvikana cyane mu marezo sociaux, mu bahabanyamurenge baganirira. Twaba twagize amahirwe none kugira ngo tubane n'umwe mu bayobozi babo akidusobanurira. Yavuze yuko bitwa collectif des nationalistes patriotes banyamurenge. Oya, Banyamurenge ntibarimo. Oya, Banyamurenge iyo jambo ntiririmo. Ariko ntiririmo. Ariko hari aho ryigeze kugaragara. Ndaza kubishaka neza mu tuntu twanyu tw'utu video cyangwa se aho mwandika aho bibamo. Uretse muri declaration tugaragaza ko twebwe Abanyamurenge b'anationaliste dufashe position runaka. Okay. Kandi bigaragara ko ari ba membre b'iyo association. No, reka ngaruke kuri ico. Iyo tugiye kugira ngo twumve ikintu, wenda Claude araza kubidusobanura kurutaho. Iki kintu yavuze ngo ni association. Ariko kurikije
araza kutubwira intego zayo icigamije iyo mufite association cyane cyane ko ari mu bayobozi wandakeka ko wenda ari mu ba initiateur le membre fondateur. Association, une association sans but lucratif ukurikije amategeko. Turebye muri rya tegeko ngira ngo ararizi 004 bare 2001 ryo mu 2001 rigenga ama association sans but lucratif mu Rwanda cyangwa sindi miryango iharanira idaharanira inyungu arizo muri Kongo. Ingingo ya kabiri yabivuga neza iravuga ngo les associations sans but lucratif sont apolitiques. Ariko mwaje kureba ibikorwa mukora ama déclaration politique. Mufite uburenganzira bwo kwibumbira hamwe, ubwo n'uburenganzira bwo kuja mu association buteganywa n'itegeko nshinga, mufite uburenganzira bwo kubana n'abandi, mufite uburenganzira. Ico kintu iyo urebye nimba mwitwa association sans but lucratif ukareba ibikorwa mukora ibikorwa politique. Ama déclaration politique ari naho nza kugaruka ngo kwiyataka kuri RCD, kwiyataka kuri ki tiwoba association sans but lucratif ifite intego runaka ziterambere z'uburenganzira bwa kiremwa muntu ziki hanyuma ngo muze mwiyataka ku ishaka rya politique. Donc nico gituma abantu bashiramo confusion bagakeka ko mushobora kuba muri ishaka rya politique cyangwa se un mouvement politique. Nje nkabona ngo iki kintu cy'aba nationaliste haraho no kuvuga mwenyina uvuze ngo haramuvuga mwebwe abanyamurenge aba nationaliste tidushobora kuba muri association imwe turi abakongomani twese hanyuma ngo tuza dusohoka muri association ngo tugende tuja gukora declaration nk'ababembe cyangwa se abaluba ngo le baluba biretrouva muri association de lutte contre le corona ngo twe dufashe position. Non, ico kintu mategeko ntikibaho. Association iyo uhaye ikora igikorwa mu izina rya association ntimwidentifia nk'ubwoko, soit nimwe mwenyine ni association y'abanyamurenge ko yitwa kuko iryo zina ry'abanyamurenge wigeze kuvuga ukintu ngo izina ry'abanyamurenge turihuriyeho ngo nta mpamvu yo kumva ko ngo nitugira gutya ngo bumve ko twebwe tutovugira ubwoko ngo kandi ngo nitwataka parti runaka wakimubajije ngo tuzoba tugize ikibazo sukwataka parti. Ikibazo sukwataka parti mufite uburenganzira bwo kutemera ibitekerezo cyangwa se umurongo wa parti runaka, ico twese turacemezanye. Ariko ikibazo nukubataka mwitwa ngo muri abanyamurenge bo muri collectif ya indi wavuze. Ico nico kibazo mugafata rya zina ry'ubunyamurenge mukaja kuryataka parti kuryatakisha parti politique ya RCD. Bien sûr iri mu bene wacu kandi ico kintu ugiye kureba amategeko ntibishoboka ko wogira in association ngo ugende uje kwataka umuntu. Ikindi ndangirizaho wigeze kuvuga ku bintu ngo ama declaration bakoze ntibiyatatse gusanje kuri RCD nawe araza kukitubwira wenda hari inama yabaye hano y'abanyamurenge hari inama yabaye hano y'abanyamurenge hari mu kwezi kwa kabiri ndakika ko hari ku itariki kuva ku itariki 12 kugeza ku itariki 10 nimba nazine cyangwa na 5 z'ukwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2018 nimba ntibeshe. Aba bagabo ndibagaragaye kandi n'abanyamurenge kandi baratumiwe nyuma ejo bundi bakora une déclaration bandika urwandiko barwandikiye MNS bagenera amakopi henshi rwarasirikiye ku marezo sociaux bavuga yuko ngo impamvu bataje ngo nuko iriya nama yabaye muri Elais mu kwezi kwa kabiri kuri zo tariki narimbabwiye ngo yari ifite agenda caché ngo kandi ngo ikaba yari yobowe n'abantu ba RCD ngo ni inshuti zabo. Nukuvuga ngo mwamye mufata ba bantu bose b'abanyamurenge baje baturutse imihinga yose mubabumbira muri RCD mwapolitije ubwoko. Je niko numva je nkabona ngo kandi muravuga ngo ni mwebwe abanyamurenge baba nationaliste. Ico nkabona ko deja izo declaration niho wigeze kuvuga niho naringe kuvuga ngo abanyamurenge yo bavuze ngo nikituma abanyamurenge bazumva ko mugize ntiwofata inama yabaye abanyamurenge ngo uyibumbire muri RCD ngo uvuge ngo bari bafite agenda caché hanyuma ngo abanyamurenge bareke gukora ino reaction. Ico kintu ni kintu abantu bose bibaza. Nje nkabona ngo bibaye byiza mufite uburenganzira bwo kugira association mufite uburenganzira bwo kwibumbira mu mashirahamwe ndetse mufite n'uburenganzira bwo kuja amashaka yewe ndetse nimba ari nishaka nitegeko rigenga amashaka ryo mu 2004 nimba ntibeshe kiribyemera itegeko rigenga amashaka hano muri Kongo
rirabuza ishyaka ryibumbiye mu bwoko umwe. Yagise neza yavuze ko atari ishyaka. Ibyo byose ni ibintu bigenda bizana urujijo bigatuma abantu muri utwo tuntu turimo bigira ingaruka kuri cya kibazo dufite arico twahereyeho. Tukagira ingaruka ugasanga ntituje inama, tugasanga bamwe baraha nk'umuntu uzumva ngo hari abanyamurenge bavuze ngo hari inama yabaye hano irimo abantu ba RCD ngo n'inshuti zabo. Sinzi ukuntu yabyumva kabisa, sinzi ukuntu yabyumva. Nje nkumva ko ibyo ari ibibazo tugomba kureba. Claude n'umunationaliste ngo bavuze ngo mu bayobozi bayo akabitubwira kandi akabidusobanurira, ariko njewe point de vue yanje kuri icyo ngicyo niyo ngiyo. Ndagira ngo wenda twihuta amasaha yagiye, ikibazo cy'abanationaliste ndashaka ko tugisubika. Hari cyo ugira cyo uvugaho? Reka mbanza kuri Muyengeza hanyuma wenda subirize rimwe niba ari cyagiye kuvuga. Arakoze cyane, hari ibyo Cedric agarutseho nigeze nkomozaho. Ngiye mu by'akenshi mu by'ukuri impamvu ntagarutse muri bino bintu nuko ikiganiro cyacu cyo gusesengura ubera hari iwacu cyaziyemo n'ibindi bibazo bitari bijanye n'ibiganiro tugomba kuganira, kuko icyo ni ikiganiro apart. Ikiganiro cyo kuvuga kuri RCD hano nta mu mandateur wa RCD uturimo hano. Claude yavuze ko iwaba atari ishyaka. Urumva, ntekereza ko mu bijyanye n'amaparti politike hano ntawuri mandateur kuvuga mu maparti politike, kuko gusesengura ubera iwacu hariya nubwo byinjemo n'ibyo bindi byose bamuvuga. Ntekereza ko kubyo yaravuze byo kwiyataka ku bantu mu by'ukuri ico kibazo turagifite kandi gikomeye. Ishyaka RCD singiye kurivugira ko sindi mandateur waryo kandi ntibanantumye kubavugira, nuko ari ikibazo kizi hano kuri plateau kandi naje mbari. Bisobanura ko avuze ko mu bikorwa mu byo bagiye banamubajije byataka mu by'ukuri Claude ama declaration mugenda mukora nka association ntabwo ari ama declaration ajanye n'inyungu mwihaye zama bit lucratif na ama declaration politique kandi muyataka kuri RCD, kandi RCD ni ishyaka rimwe nandi mashaka arenga 650 muri kino gihugu. Bien sûr nubwo umuyobozi wayo ni umunyamurenge, bigaragara ko ibyo mwiyataka umusana biyataka ku bandi banyamurenge, kandi abanyamurenge se wayoboye kino gihugu kandi yibera iwacu utarabikemuye abatara ibitama bitanakemutse bitanakemwa kugeza isaha nuko leta itabijamwo, suko ari RCD iriyo atari ibikemura oya, nuko leta izaje gukemura ibibazo ishinzwe gukemura karagace kiwacu. Rwose ibyo byo kujya kwideklara abantu bakadeklara bavuze ku bijyanye ishyaka ryose ntabwo RCD radeklara ko mwizina ry'abanyamurenge. Iyo hakoze ama declaration adeklarwa ko bwoko bw'abanyamurenge no muri rusange. Parti igizwe n'abantu benshi, nta nabwo parti ija kudeklara mu kibazo kimutse cy'abanyamurenge. Iyo kivuga ariko irebera rimwe ibibazo byose biri mu gihugu cyose yabikoraho declaration ko ifite ukubijumva. Mu by'ukuri kubijyanye n'abanationaliste Claude yavugaga hariya nuko abantu dushaka kuja impaka ku bintu bitari byo kandi bigaragara bitagomba no kuba byo. Jo muri Cedric abigarusana twakoze inama hangana ya intercommunautaire, yari inama ihamagarirwa abanyamurenge gusa, abanyamurenge gusa muganira ibibazo byanyu à l'interne, abembe baganira ibyabo à l'interne, abapfurero baganira ibyabo à l'interne, tuzahure nyuma kandi kuganira à l'interne kuvuga ngo ibyo tutumvikanaho à l'interne tubikemurire hahandi twagiye twenyine. Ariko uyu munsi gira ngo babonye ejo bundi ubuko bategura izahuza garo no yama intercommunautaire yamwe ko ngo bizahure ejo bundi baganira ibyo bamwe babonye babo, ariko babonye barwa bisa n'ibyataka kuri ya nama yabaye ko hari mu agenda kashe. Mu by'ukuri agenda kashe wavuga ngo iramitwe y'abanyamurenge yari yaje abagabo binararimo twari dufite bari hariya bo matandasa atandukanye, ni gute wavuga ngo yari agenda kashe. So bisobanura ko abantu mwakagombye guhindura umurongo. Nimba ari parti politique ikagira parti politique ikagira umurongo ijamwo ikaba ifite intego kuzoyobora kino gihugu, ko intego za parti politique urakomeza afata igihugu mukiyobore gura mugere ku ntego mushaka kwigezaho. Next ni même chose ni andi mashaka yose, ariko ibyo kwiyataka ku bantu tekereza ko byakagombye kurangira, kuko nta umwanya dufite hari iwacu ko aho tugeze ni naho tugeze uyu munsi. Nibazo dufite uyu munsi si ibibazo byo kujya kuri plateau muri yatake kuri Claude, si ibyo kujya kuri yatake kuri Cedric cyangwa byo kwiyataka ku munyapolitike runaka, kuko ikitwugarije twese ni kimwe, ni eradication yari haruguru, eradication plutôt yari iwacu ko turapfa umugenda kuba dushobora umugenda, ahasigaye wareba aho bizaganira
ukahabura ukabona ko tugiye kuzima ku ikarita ya kino gihugu kandi dufite uburenganzira bwo kubaka imwe n'andi moko yose. So ibyo byo kwiyataka ku bandi bantu, ku declaration ikaza yo kwiyataka ku bandi bantu, ni nk'abaha abantu bataba batekereje cyane ibyo bagiye gukora muri byo bategereje gukora muri association cyangwa muri parti politique, ariko si byiza kudahuza ibitekerezo. Ndabyemera ko abantu les opinions ziratandukanye, baje kwiyataka ku bandi, kira ni ikintu kitari cyiza kandi wabuze ubwo kutandeklara kuri cyo kintu. Tugenda wenda tuzaje ku musozo, kuko ikiganiro cy'uyu munsi ni ibibazo biri wacu niro turi kuvuga. Reka mpe Maître Claude umunota umwe niba hari ico avuga kwa nationaliste kuri izo bavuye kuvuga. Umunota umwe gusa tugaruka kibazo kuri débat yacu. Bon, en fait, kera gacavuzwe kandi wakizanye n'umunyamakuru tikigomba gusigara en suspense. Ntabwo umuntu nkawe nkakiriya nariko kubaza kamera. Ndiyo, okay, niyo mpamvu nyine ngomba kugisubiza akigasobanuka. Nibyo byiza kandi iyi débat ni nziza nayikunze parce que nyine hari icyo kuvamo cy'igitekerezo gifasha abantu. Kuba association zevra mu rwego rwa société civile zikora ama déclaration politique zihaye ari mu objectif yazo ni nyinshi, niyo yacirimo wenda igihe kizagera tuyisesengure neza ari nkayo uwo mwanya wenda uhariwe iyo association, kandi wenda nibizageraho iba parti politique bizoba ariko ivyo sivyo, kandi ije kuba parti politique twari kubivuga tibiteye isoni kuko ntacaka gukora parti politique, ariko mu objectif arimo yo kwigisha nationalisme, patriotisme, ajana na devoir ari muri ajana na devoir zuwumva kuko afite iyo patriotisme kandi ayigisha, afite rero n'inshingano zo kuyishira hanze no kwiyataka ku bintu byose bigaragaza ko bitarimo nationalisme. Igikorwa dukoze, declaration dukoze, tubona ko umuntu kongomani runaka koze ikintu kitarimo nationalisme, yabo umunyamurenge, yabo muruba, yabo umunande, tukabivugaho turi muri domaine yacu, si kibazo k'abanyamurenge, association b'abanyamurenge birashoboka mu mategeko tibibujije, kandi bibujijwe abo turi kumwe mu yandi moko bashobora kutuataka injustice, wenda icyo ni ikindi, cyangwa se undi muntu uri leze ashobora kutuatake muri justice akavuga ati no musobanura iki kintu kimeze gutya. Ariko sur le plan juridique ntabwo umunyamurenge uri muri association runaka en vertu du principe du droit d'expression iteganywa n'itegeko nshinga upfa kuba uri muri domaine cyangwa se muri limite, muri domaine ya ma objectif ushobora kubikora, ntabwo bibujijwe, ça c'est clair. Oya Claude wenda reka ndangiza ugiye kurangiza droit d'expression kuri ibagirwa kuko association ari une personne morale kimwe na Claude. Oui, bien sûr. Ugoja gufata une personne morale ngumare widetache kuri ya personne morale ugende ngundi mundu nguje kwangaja une personne morale association. Voilà, de manière claire. On vous quoi droit d'expression ni association ntabwo ari aba membre wa association. Iyo muvuga nka Claude, oui. On va nkubwira. Ariko nitwaje association ntigishoboka. Okay, reka ndangiza. Uko niko wabivuze. Siko itegeko rimeze. Iyo ukoze wowe umuntu uri ushobora kuba wemerewe uri umuyobozi runaka, ukavuga uti moi membre de l'association, ntabwo icyo abantu bagiyemo kandi cyashizwemo abantu ka confusion, nukumva ko iryo zino ry'umunyamurenge riri muri iyo association, ce qui n'est pas admis mu itegeko rigenga ama association. Ariko umuntu kuko kudissocier umuntu mu bikorwa muri gestion quotidienne et association, kumudissocier umuntu comme personne morale plutôt physique, kumudissocier n'umuntu na personne morale atavuye muri limite za association kandi ari byahagarariye, ntabwo ari cyaha cyangwa se nta nubwo ubu viole ririya tegeko, kuko ririya tegeko limite yo droit d'expression. Wenda tuzogira igihe cyo kubiganira, tuzobinonosora nivyo nagiraga ngo pour conclure iki kintu ni ikintu kugomba kuza kibwiza ukuri, abantu bakegerana, abanyamurenge turaziranye kandi turavukana kandi twese dufite umugambi wo komera kera kibazo. Ibibazo hari ukuntu Cedric yaravuze ngo twakoze, c'est très important, ngo twiyatatse utwanditse urwandiko ngo twiyataka ku bantu babaye mu nama ya LAIS, ngo tuvuga ko bafite agenda caché, nawe yararimo sinzi mu mengeza yararimo, ariko wari uyirimo, bari bayirimo benshi.
ibyo bintu twarabidenonsheje muri uru rwandiko na mbere twarabidenonsheje kandi ntitwayibayemo twatumiwe kubera ko twatumiwe nabi turabivuga tubwira abantu nti organisation nimbi iyo organisation twabibwiye Taxis Kaira wa organizaga ibi bintu harimo ama interference ya RCD kuko twarabibonaga keretse mba mushaka kuvuga ngo mbabwire ngo twabibonye gute izo ngibyo nibindi ariko turabibwira Kaira kugeza tubonye ataha twumva turabyandika turabati kubera iyo mpamvu twebwe tituzayibamo bageze mu nama badutumaho ngo kugira ngo tuyibemo abagabo badutumyeho tubasubiza ko dukeneye kuvugana n'abandi ariko condition twatanze twebwe kubera ko twari dusanzwe tutavuga tudahura ngo dukora amanama hamwe kandi ntibizazanywe n'abanationaliste ntibizazanywe natwe byazanywe na RCD impamvu mvuga ngo RCD ka parti politique nuko iyo abayobozi bayirimo baje isa nk'abanyapolitiki gikora cyose bakora nk'abanyapolitiki twebwe tukibona ko ari RCD kandi iyo b'influence les ONG ugasanga harimo ama interference batumiye abantu bafitanye une certaine compréhension abakora muri kabine zabo inshuti zabo babanye muri RCD bari Buraya abandi n'abandi wenda n'abandi bari kuri iyo cause reka nkwaka ijambo Maître Claude suku bizataka komteri nukubivuga kugira ngo bimenyekane kandi twestima ko mu gukemuka mu kumenyekana bizatuma abantu bicarana bakava muri cyo twebwe twita ko ari amafuti bazatwereke ko atari amafuti nabo batwandikire babidenonce babivuga murakoze Maître Claude byumvikanye ndagira ngo amasaha yagiye reka tugaruke ku kiganiro twahozemo nibishoboka tuzategura indi debi ihagije kuri iki ngiki ariko kubw'uyo munsi twahuye tuvuga ku kibazo ntavuze kuri iri jambo kandi umunota umwe nawe nagira ngo yenda ibyo yavuze hariya bijanye n'inama zakozwe ngira ngo Claude muzagende mwicare mutekereze kuri association yanyu uko ikora n'amadeclaration igomba gukora n'uburyo igomba gukora ntekerezaho ko amadeclaration mukora ntabwo element iva muri association nguje kudeklara nk'ubwo kuba muri association nimba mudahuza ibitekerezo n'abamambure ba association muziyataye ku bitekerezo bya association kubera ko mutemeranywe muri association magoma kuba muvuga tugende oui voilà ari gusohokamo muri association no gusohokamo muri association tugende hano no oya reka tugende gusohokamo muri quelques éléments kubera ko muri abanyamurenge ngo muje kudeklara ku byabo nimba mudashobora kubyumvisha association yanyu en general ngo ibideklare ka association en general ngo ibideklare ko kintu tari ciza mukikura ngo muri bangaye icyo ntabwo wavuze ntagusubiza wavuze ntagusubiza reka mvuge ko nabasha kubaha nabasha kubaha ndabareka mufata umwanya wanyu muravuga murarangiza mureke mvuge icyo ngico ntabwo quelques éléments za association kamwe ngo kudeklara kubera ko duhomoka mu bwoko runaka iwacu nimba mudashobora kucumvisha association yanyu en general mwikideklare ho igihugu cyo tukibone muri association kuko biri mu nshingano zanyu hagasoka nk'abantu bangahe biza kwangaja n'izina ry'ubwoko ntibishoboka kandi simwe mwenyine n'undi munyamurenge wese ahari ushobora kudeklara akaza mu izina ry'abanyamurenge yangaje abanyamurenge atari abanyamurenge bamutumye c'est faux ntibigomba no kubaho ico kintu rwose uri mutoya oya reka tugende ngo bizayibaho nakubya kuvugira ngo hari abantu benshi bazabikora muri bakavuga ati nje signe Claude notable munyamurenge ni wewe ufite bato de commande reka twumvikane reka Cedric vuga association uretse n'abantu barenga umwe hari umuntu uvuga ngo Maître Claude akavuga ati mvuze ngo ndi notable nije ariko sinovuga ngo ono et pour le compte y'abanyamurenge ni ibintu bitandukanye bibiri ariko byombi byemewe tanahura abibona mu association duhingero z'abassociation umuntu wasotse muri association runaka akagenda akavuga mwizera ry'ubwoko depertoriye ico gihe kizogera ariko nimba batarabikora oya pardon nimba batarabikora twe tukaba tubikora birabujijwe tandukanya de personnes morales wowe Claude biratandukanye nabitondekanyije ifo wenda mwebwe birumvikana tumwereka ko yasharnaye
parce que Maître Claude. kubera ko na Cedric s'il vous plaît. tuyacharne Maître Claude. journaliste reka ndagiza Je ndakuyashaka. Mugenge narafite ijambo. Ufite uburenganzira bwo gukora association. Ni byiza mukomeze. Ariko icyo tutemera nuko usohoka muri association runaka wowe ukitwaza utemera gute kandi n'amategeko ayahe mategeko agenga ama-association. okay atake iyo association yacu mu buryo bw'amategeko tuyeshe bisi Oya, kugira inama ko ndakubwira ko ari inama sine plan juridique itari objective. okay reka mbasabe kimwe muri abanyamategeko sibyo tuzogira ikindi kiganiro. hazaza ikindi kiganiro ariko nanone nk'abanyamategeko baza hanga batubwira ngo itegeko iri ngiri ingingiyi ivuga iki muve mu magambo rwose icyo nasaba bagenzi bacu n'est-ce pas uwarwa twese RCD ni parti politique iboni association harani ma parti politique sintekereza ko yenda ibikorwa muri kino gihugu n'ama parti politique nibiha bikorwa kweza n'isaha nimba RCD ariba aratete ibirose kurango ni amadeclaration saza ari bazayatakaho twavuze icyo ngicyo rwose kitari no murongo byagomba kuganirwaho uzategura ikindi kiganiro hanyuma abazabiganiraho bazaze mu kibazo cy'iwacu ni ikibazo cy'iwacu kuko ntabwo ari igitera kimwe rwo ndari association itera wowe uri RCD ntabwo uvuga kugitera jewe sindiyo mbona kwigitera asigaye abatwumva barajija bazi bikorwa mu banyamurenge Mugenge ariko ari representer. navuze hano ko ntabwo ni representer ariko niyo afite margin ariko tugenda no Claude tugenda no Claude rose kurayivugira hanyuma tureke gukora replique kandi n'uburenganzira Reka twumvikane gutya. Reka twumvikane gutya Maître Claude. kubera ko hari umuvugizi wayo nubwo mwokivuga nimwe mvuga makeya ndabyihorera kubera ko hano kiganiro ko kuganira si kiganiro cangaje les partis politiques tabo turi migano c'ama parti politique hano ariko yabajejeho wabonye ko namusubije uko nasubije magambo make nta mandataire wa parti politique uri hano kandi tujye kuvuga ibyo babari exactement ancien député candidat et j'en suis fier twumvikane hano nanje wenda ntibandi nibyo ngibyo amategeko rero ntuzi parti politique igenga ntuzi kugira umuvugizi ibyo urabizi nari sindi umuvugizi wawe nationaliste ariko babimbaje nemera kubivuga yego ariko icyo navuzeho ariko kataka wa nationaliste kubera ko twavuze RCD Umva reka tugire gutya. Negereza ko ibiganiro twakatira hangaha uzategura Kuri iyi kibazo kizategurwe neza muri murashaka duhagarike cyose hangaha cyangwa dukomeza aho. Okay. Oya zabivange po ya kabiri be no kubera RCD gusa. Tuzategura ikindi kiganiro nyuma. Umva reka twumvikane gato. Nose parti ziganirwaho. ariko nituzana amasosiyasiyo n'amaparti ntitubihuza reka tuzofate umunsi tuganire ku banationaliste undi tuganire ku RCD nawe niwumva ukeneye iganiro ndagikeneye uzogisaba kandi kubera ko twavuze nationaliste cyane uyu munsi none ubutaha aricyo kizobanza cya RCD arizo tuzavuga ndabikwemera tuzabitegura kandi rimwe tuzavugana mu muri hari tugaruke kuri izo twavuze tuganira kare iwacu hari ikibazo icyo nashimye nuko mwese mwemeye ko hari ikibazo kandi twese twugarijwe nuko mwemeye ko kandi tugomba kwirwanaho kuko nta yindi shwa dufite icyo kibazo nyuma yo ku buryo bwo kwirwanaho turabigarukaho iminota ibiri kuko umwanya wabaye muremure mumaze kwemerera abantu badukurikiye hano ko tuzategura ikindi kiganiro tuzagira umwanya wundi wo kubivugaho iminota ibiri ni iyihe solution nk'abantu basesenguzi abantu b'abanyapolitike bazi iby'imiyoborere myiza no kwegereza ubuyobozi abaturage ni iki mubona comara iriya ntambara mu minota ibiri duhere kuri Cedric. Murakoze noneho mbaye très bref kuri icyo kibazo njikindu cya mbere mbona comara iriya ntambara nuko twobumwe twebwe nk'abanyamurenge tukareka gucigagurikamo cyo ni kintu cya mbere tukareka kuguma kwihisha ku kibazo cy'ubwoko ngo dutiremwe inyungu politike ari naho hayaveramwe ibintu byose twagiye tugira bamwe akavuga ngo ngo bimeze uku bari inyuma yibi abandi bari inyuma yibi tureke umuntu nimba akora politike y'umunyamurenge wese ahari
umuntu nimba akora association ahari areke kubihuza n'ikibazo cy'ubwoko kugira ngo akuremo dividende personnel. Icyo nico cyambere. Icya kabiri nuko twese tubumwe duhereye hano Kinshasa tukagera i Bukavu tukagera hano muri Kongo hose n'abari hanze twese tukaza tuje inama kuko tituje inama sinzi wigeze kubikomaza ndagira ni Claude tuje inama kuko baza baca umugani ngo uwogera uwiwe ngo ntiyambura tuza tuje inama tudiskite dukosane dutukane ariko tufata umurongo umwe. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu nuko tugomba kuguma tukabana na leta, tubane na leta ifite idengege n'ibyo nahereyeho mvuga, ifite bamwe bo muri leta bafite amakosa bafite iki kandi ibyo ngibyo biri henshi twumva bibera Beni, abantu b'Ibeni nabo barataka ngo abasoda bafatanya na za ADF hehe na hehe. Leta les éléments za leta bamwe mu basirikare ba leta bafite intege nke, ibyo ndibyo tuma twitandukanya na leta ngo turwanye na leta turi bake kandi tunashoboye kugira ngo turwanye leta tugende twegere leta ahubwo tubumwe nituzatubona elema ya leta yagize nabi tudocument iyo dossier turege individu apana kuza tugenda hariya ngo yahaguruke ngo akore declaration contre abangaba ngo bari muri leta. Hari umuntu uzambwira ko ari hanze ngo bari muri leta nibaveyo ngo ntacu batumariye undi akavuga ngo baratumaze ni leta ntabwo hano hejuru muri presidence cyangwa se muri chef d'état major bagiye inama baravuga ngo reka turimbura umunyamurenge. Icyo ndigishoboka nje nkavuga ngo muri makeya nuko tubumwe tukagira inyungu zimwe tukavangura inyungu z'abantu banyapolitike n'inyungu z'ubwoko hanyuma tugakorana na leta. Muri makeya nicyo arakoze Cedric. Reka tukurikize kuri Maître Claude iminota 2 nawe kuri solution ibisubizo ubona zomarira ntambara iri iwacu. Ya urakoze cyane. Kiganiro cyabaye cyiza niko ntekereza solution sinja kure cyane nibyo mugenzi wanje avuze Cedric. Kubumwe ni kintu amunyemurenga agomba gukonsidera ko ari question urgente kandi irreversible mu kugira ngo tuzaresire kubakira ruguru iwacu no kwagarura amahoro. Ubumwe d'abord muri communauté. Ibyo bintu bigaherana Kinshasa muzi ko abantu batazabaje inama bigize iminsi ibyo bigize nk'imyaka myinshi cyane byarananiranye imitwarite guhinduka yaho niho abantu bazabaganira inama zirategurwa no nirwo rwego oyaye ibyo ni ibindi ugiye ku wenda keretse niburu ushaka bakomandase ngo bavugire ariko abantu bose barabizi ko inama hano abantu benshi batazitabira kandi ikigaragaza ko ari byo yari question muri iya dialogue nako reunion bakoze ya Elais ira forum ariko kugeza ubu recommandation zatanze icyo gihe baraniyemerera abayobozi ngo bazabikora kizakozwe. Eski cyo ngicyo niki alors icyo kintu rero nico gituma ibintu bidakemuka. Abanyamurenge tuzi kuko hari byo hari ukuntu dufite divergence iririye muri vision politique cyangwa se mu bitekerezo bya politique abantu bafite bitandukanye kandi abeme n'uburenganzira bwa buri muntu. Izo division rero abantu baza bazica hejuru bakanga kuzivuga bakanga kuzizana ngo zisaswe izo bisaswe abantu babwizanye ukuri ukomeretse akire uwumva kuko hari aho ari invense abagabo b'abanyamurenge b'imfura bahaguruke kaburya kwa kera bafate responsabilité bavuga ati wewe uratsinzwe bakubita inkoni hasi bumva abantu nubwo atari gutsindwa nk'abantu baborana ngo umuntu atange amande ariko bavuge bati ufite amafuti ahangaho uzurengera niba ari twebwe mwita nationaliste basanga tuta amafuti tusaba imbabazi tugaruke mu murongo ariko niba ari abantu babarirwa muri RCD cyangwa muri FRF kuko barahana nirindi shaka riyobowe n'abanyamurenge n'abandi nabo bigaragare ariko icyo kintu tikiraba ku buryo uvuga ngo icyo kintu cyarananiranye ariko au contraire mbona jewe hari ababyitanga imbere babireke kugira ngo tuvugane nituvugana tuzahuza kandi niduhuza kira kibazo tuzagikemura. Icya kabiri ni ukuguma kuri leta ama kampanye yo gusansibiza abantu ngo barwanye leta ahari abantu bagomba kuyima amatwi ni ibintu bizotugora kandi nimwe mu ntego z'abantu bashaka kudusenya kugira ngo bazabona aho batunigira noneho neza na leta yatugize umwanzi kuko nitwirasa leta
izatugira umwanzi, izatumara, izabwiye kuturwanya, tunatubaye umwanzi wayo. Kandi basogokuru kuva kera ico kintu baracirinze, barwana bari ku ruhande rwa leta, niyo mpamvu batsinze Murere. Abayoboye nyuma yabo batugishe kubana na leta ni bagisaro, abaje nyuma sinzi ko icyo kintu bagikoze, wenda je me reserve yo kugira ico nshinja umuntu, ariko je doute fort icyo kintu kigomba gutenwaho konti, tukaguma kuri leta, nituyigumaho tugakora plaidoyer ikwiriye, twumvikanya à l'interne, ibintu tuzabitsinda kandi tubizagenda neza. Arakoze Maître Claude ku ma proposition yumva yo kemura kiriya kibazo. Jean de Dieu ni kubitekereza. Arakoze cyane, ntabwo ntindana amapwe abiri gusa. Icatuma kiriya kibazo cy'iwacu gikemuka ngira ngo niko ubajije ikibazo, harimo uburyo bubiri. Ubwa mbere nuko leta yakigira icyacu ikumva ko hari ubwoko buhabushira rigomba kuregera, leta ikabyimplikamwo kugira ngo irengere abaturage bari muri kara gace nabo n'abakongomani kimwe n'abandi bose. Yera kuba ikibazo cyuko iha irekera urubuga amayima ngo batumare. Icyakabiri kizana igisubizo hariya ku ruhande rwacu, abantu bareke kwitiranya rwose, mureke kwitiranya amatendance politique n'intambara itumarira hariya itumye dushira. Ufite tendance politique, uri muri parti politique, uri ibyo bigumi yo ngiyo azaguma aho ngaho. Ariko uyu munsi abanyamurenge dusenyera umugozi umwe, nibahamagara intambara, nibahamagara nako inama witabe, tuje inama, tuwe umuntu umwe, twe kuryana kandi ikitwugarije kigaragara ku maso. Abantu baprofita ibiri kubera hariya, abantu bakakomezaho aho kugira ngo begerane babu umuntu umwe, bigatuma noneho abantu bamwe babifata n'uburwitwazo ni runaka ni runaka. Hariya rwose sinzi ko twazahuza, ariko icatuma tuba umuntu dukira hariya, tubaye umuntu umwe, dutakire leta idutabare, hanyuma turebe ikibazo kibacu cakemuka. Nta maparti politike yahozeho n'ubundi azahoraho igihe cyose. Murakoze cyane. Reka tubashimire mwebwe mwese mwari mukurikiye La Voix du Grand Kivu. Ni kiganiro cavugaga kwibera imurenge cyangwa muri ho plateau bihamaze iminsi. Ni uruhare rwa buri wese kugira ngo atekereze iwabo agira ico yakora mu bibazo abanyamurenge barimo bahura nabyo muri iyi minsi. Abatumirwa bacu turabashimiye uyu munsi, kandi ngira ngo badusezeranyije ko ubutaha tuzakomeza iyi deba, niba shobokera tuzategura ikindi. Mukomeze kudushigikira, mukora subscribe ndetse munagira commentaire, mutugira inama n'ibitekerezo yuko twakora ibintu biza kurushaho. Amahoro y'Imana abanye namwe mwese aho muherereye. Bye bye.